Gradsko pozorište Teatar 91 priprema novu predstavu kojom će i ove godine dati svoj doprinos u obeležavanju Dana opštine. Već po tradiciji, Teatar 91 svake godine uzima učešće u proslavi Dana opštine, priređujući svojim sugrađanima i gostima uvek prijatno iznenađenje. Ni ove godine neće biti drugačije, jer mnogo puta provere na daskama koje život znače, glumački ansambl ovog pozorišta uveliko priprema novu predstavu. Naravno, tradicionalno, znači kao i godinama unazad, Teatar 91 učestvuje u organizaciji pripreme proslave Dana opštine. To je prva nedelja juna meseca, tačnije 4. i 5. juni, tako da će Teatar 5. juna imati svoj nastup sa pozorišnom predstavom, to je sa premijerom svoje pozorišne predstave. U pitanju je komedija Večera budala u režiji Branislava Nedića. Tekst je Francisa Webera i eto, odlučili smo se za komediju kao i prošle godine gde smo imali odličnu premijeru Pozovi me radi preljube. Ne sumnjam da će i ova predstava biti odlična i lepo prihvaćena od strane publike i naravno gostiju koji će biti tih dana u našem gradu. Premijera je planirana za 20 časova, znači 5. juna. Tako da i evo prilike da pozovem naše građane da dođu i da pogledaju predstavu koja će biti nešto novo za naš grad. Što se tiče glumačkog ansambla, glumci su iz Teatra 91, to jest naši ljudi iz Aleksinca. Prošle godine smo imali mali presedan, imali smo gostujuće glumce i iskreno to je malo i opterećujuće za sam teatar, ali evo prilike da se u ovoj godini prikažu na dan proslave opštine naši dobro poznati glumci. U pitanju je 7 njih, ljudi su dobro poznati našima: Bojan Cvetković Diksi, Srđan Stojadinović Lebi, Zorica Stevanović, Aleksa Tokić, Boban Todorović i Anđela Živanović. Recite, da li je počelo već sa probama predstave ili se još malo čeka? Naravno, probe su krenule početkom meseca, imaće nekih 30-ak proba do tog dana i malte ne moramo malo i ubrzano da radimo s obzirom da je to kratak period za pripremu predstave, ali ne sumnjam u gospodina Branislava, tako da očekujem uspešnu premijeru. Kako ste zadovoljni tempom kakvim se kreće predstava? Tempo je odličan, kažem da moraju da rade malo bržim tempom jer vezani smo za vreme i vezani smo za datum. Na neki način to je i dobro za ansambl jer kod njih adrenalin mora da održi i tempo i s obzirom da su i oni svesni da moraju to do 5. juna da završe, znači već negde 2. juna bi imali jednu dobru generalnu probu. Vi ste uvek dobri domaćini, hoćete li ove godine da pozovete goste da upriliče naš dan opštine? Naravno, trebali smo da imamo goste iz Makedonije, iz Demir Kapije. Dogovarali smo i sa našim predsjednikom opštine da nam tih dana gosti budu tu i da pogledaju našu premijeru i da imaju svoj nastup dan pre. Međutim, zbog upisa dece u školu i zbog polaganja prijemnih ispita, kao i kod nas, takva su pravila i kod njih. Ove godine ne mogu za dan opštine da dođu, ali ne znači da neće. Doći će prilikom proslave Vodenice u julu mesecu, tako da će imati prilike da igraju svoju pozorišnu predstavu i imaće jedan nastup njihovog folklora. Hoće li osim ove premijere biti još nečeg? Vi ste najavili neke aktivnosti Kulturno-umetničkog društva? Naravno, povodom proslave, eto da pomenem i učešće Kulturno-umetničkog društva, s obzirom da mi je kolega predsjednik našeg KUD-a Aleksinac. Oni će dan pre, znači 4. juna od 20 časova imati svoj celovečernji koncert gde će nastupiti njegovi najmlađi učesnici, to jest igrači, i njegov prvi tim, tako da eto, Teatar 91 i KUD u sklopu Dana opštine imaće svoja 2 odlična nastupa. I ja kažem, na neki način smo i nosioci proslave Dana opštine, pored učesnika naravno i ostali gde su se tu uključili muzej, biblioteka, sve ustanove u kulturi, imaće obaveze da tih dana budu domaćini. Večera budala je komedija koju su već igrali glumci Zvezdara teatra i njome postigli veliki uspeh, a kako će to izgledati u izvođenju našeg gradskog pozorišta ostaje tek da se vidi.
Svejedno, poželimo im sreću.